kanuma gona sagalee complain na gochaa jirani kana naate gara asbirana dhaaba yep tole duraan dursee guyyaarraa kana geenyee turtii waggaa 20 wayii booda qaamasii arguu dijaabii hedduu gammadee baga jiraattee baga waliin jiraanne kanatti aansuudhaan ani gaaffii takkan jawaab qaba osoo gara gaaffii sanii deemin dhaamsa uummataa kan fidee dhufe uummanni karrayyuudha yeroo abbootiin gadaadhaa dhumanii isaa kaasaan jaarratti lola mootummaa tirkira lafaa bona lola amaarri kallattii kara minjaa'e irratti godhuun guyyaa tokko boqottanii beekanii yeroo ammaa kana keessatti gaafa akka ajaa'ibaa keessa jiru goofanii waliin mammaaksa taatee goofanii sun hanga abaatti namni argee jiru biin karaa irratti mammaa bakka isaatti waan kana beeksanii uummata sana jimaa gaara kabraa uummata rakkoo keessaa uummata oromoo jaajan isee qabu gaaffii isiniiti dhiyeessee jira dhaamsi gara uummataatiin jiru kana kan lammaffaa gaaffii kiyya gara Jawaaritti Jawaaroo ankaran jechuu barbaadu uummanni karrayyuudha hedduu si jaalataa hedduu si kabajaa hanga ammatti wantoota rakkoo gara aanaa fantaalee jiru sadarratti hanga sirraa eegamu poosti kan ta'e hedduu hordofna hanga sirraa eegamu sirraa argaan jiru kabraa hafu goofandimii amma baadame sinjee kanarratti osoo ati sheer goote uummanni keenya hedduun akka argee uummata kana bira dhaabbatu abdiin qabaa maaliif ibsannuu dhabde lammaffaa uummanni gaaffii wayii si dhiyeesse waan si goone jira moo si mufachiifne moo sirra jenne moo yeroo mana hidhaatii baate kan gootota yookaan immoo gartee gameeyyii Oromoodhaa kan yeroo san keessa wareegaman kakka artistii noo goobanaa kakka loorticha keenya ka harka bilisummaatti du'e saffaa maatii isaanii irratti dubbiftee turte nuti maaliif nu hanqatte kajuu gaaffii si dhiyeessanii kanuma galatooma. Hedduu galatoomii daqiiqaa tokkoo fi sakandii 10 fudhatee jira daddabe ati daqiiqaa tokko gadi naati. Thank you Jawar እንኳን ደህና መጣ። ጥያቄን በቶሎ ለመጠየቅ እንኳን ወደ 3 ጥያቄ ብቻ ነው ያለኝ በእናትህ። የመጀመሪያው ጥያቄ ከዚህ በፊት ባረከው ንግግር መሰረት ምንድነው ስሙ ትንሽ ጥንቃቄ አለብኝ። እኛ በአነስ ባለ መስዋዕትነት ወያኔ መንግስት በቀላሉ ገልብጠነዋል ብለሃል እና እንደዛ እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል? ከዚህ የመጣ ውጤት አብይን ወለደ፣ ጦርነት መጣ፣ 20 ቢሊዮን ዶላር ወደመ፣ ወደ 1 ሚሊዮን ሰው ሞተ እና ደግሞ የተለያዩ ዋርሎዶች ተፈጠሩ። ስለዚህ አንተም አሁን በምታረገው ጉዞክ እነኚህ ነገሮች እንዳይደገሙ በተለይ ብዙ ዋርሎዶች ተፈጥሮ እነኚህ ነገሮች እንዳይደገሙ ጋራንቲ ማለት ትችላለህ? ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ በፍጥነት ሲሄድ እኛ ከዚህ በፊት በተናገርከው ንግግር መሰረት እኛ እኩል ሼር ማድረግ ነው የምንፈልገው የሀገሪቷን ሪሶርስ ከማንም ጋር መጣላት አንፈልግም ብለህ ነበር እና አሁን ያለው የሰሜኑ ክፍል በዚህ ጉዳይ ያለው አይመስልም። ምክንያቱም ብሶታቸውን እዚህ ጋር ልስተካክላለሁ ብሶታቸውንና ዲማንዳቸውን በጃርሞሮ በኩል ያለውን ብሶትና ዲማንድ ብዙ ስለማይናገር አናውቀውም። በእነሱ ግን በአደባባይ ላይ ስለሚናገሩ አብዛኛውን እናውቀዋለን። አንዱ ብሶት አብይ ከአዲስ አበባ ትግሬና አማራን አባሮ ኦሮሞን ቀጥሯል በየቦታው እናም እኛም ተረኛ ተጨቋኝ ነን የሚል ብሶት ነው። ሌላው ደግሞ ዲማንዳቸው ሊስት እንደሚደረግ ዲማንድ ለምሳሌ በባንዲራው መሰረት ስናወራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የግድ ማንኛውም ሰው ላይ መሆን አለበት ብሎ ያምናሉ። አንተ ደግሞ ብሔር ብሔረሰብ ያለበት ባንዲራው ላይ ጉዳይ ያለ አትመስልም። ለምን ጉዳይ መስነሮ እዚህ ይሰቀል ነበር።
ሌላ ደግሞ መልቲናሽናል በሚባል ጉዳይ ላይ ደግሞ ፍላጎታቸው ተቃራኒ ነው። አዲስ አበባ የግል በራሱ አስገዛቱን ብሎ ዲማንድ ያደርጋሉ። እንደገና 4 ኪሎ እንገባለን ብሎ ዲማንድ ያደርጋሉ። እነኚህን ዲማንዶች አንተ ትቀበላለህ አትቀበለው? መጀመሪያ መልስልኝና እንዴት ከጃርመሮ ጋር ልታስማማ ትችላለህ? የመጨረሻው ጥያቄ እፈጥናለሁ። የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ ከኢጅፕት ጋር የተያያዘ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም መንግስት ስልጣን በሚይዝበት ሰዓት ከፌሮ ጊዜ ጀምሮ የኢጅፕት መንግስታቶች ሁሌ ኢትዮጵያን መንግስት የሚቃወም ኦሮሚያ ወደፊት ልትፈጠር ትችላለች፣ አንተ ፕሬዝዳንት ብትሆንም ወደፊት አንተ የሚቃረን የሚዋጋ ኃይል ለመርዳት ወደ ኋላ አይሉ ከመሳሪያ ከፋይናንስም ጨምሮ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ህዝባችን ወደ 2 ሚሊዮን እየገባ ነው በ5 ዓመት ውስጥ 20% የማይፈልግ ከሆነ ያ ሰፊ ህዝብ ነው አንተን ሊዋጋ የሚችለው እና እንዴት ይህን ማስተካከል ትችላለህ? ከኢጅፕት በኩል የሚመጣውን ኃይል እንዴት ማስቆም ትችላለህ? እነኚህ ጥያቄዎች መልስልኝ። አብዛኛውን ደግሞ የሰው ነው ብታረግ ደስ ይለኛል። ኦኬ ቤሲሳ nama emergency bahu qabu Mazda 3 you have to move your car whoever block anybody white car Mazda 3 white car 243 the number you have to move your car somebody have to leave for emergency daddafa please warri dubartoota asiin namni biraa kan kaane warri dubartoota keessaa namni lama tolchaa duubaan haa dhaabbatu namni dursee achi dhaabbatu ayyee isin hin jirti isin lamaan all right okay faxan argine please እሺ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee obbo Jawhar kitaaba katabuu keef isin galateeffannaa harka takka gisee takka mee dhawaamee hirribatti jirtanii በአጭር ሌላው አማርኛ ተናጋሪም አንዳንድ የተምታታበት ነገር ስላለ ትንሽ ኦሮምኛ አቅፎኝ አይደለም፣ ግን በአማርኛ መናገር ፈልጋለሁ እና ይቅርታ እየጠየኩኝ ነው። እና በመጀመሪያ ጥያቄ አንደኛ ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ የሚካሄዱ ነገሮች አሉ። እሱም ምንድነው? በብዛት በሁሉም ሚዲያ በሚባል ደረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሄዱ አንዳንድ ያልታወቁ ነገሮችን ግልጽ ለማድረግ ነው። ይሄው አንደኛ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እንደዛው ምንድነው ሞያሌ እና የሐረሪን ክልል ለማጠቃለል በኦሮሚያ ክልል እንዲገባ የሚል ዲስከሽን ተደርጎ ነበር ከምክክር ኮሚሽን ጋር። ይሄንን አቶ ጀዋር እንዴት ይመለከተዋል? ይህ ጥያቄ የኦሮሞ ጥያቄ ነው ወይ? አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ጦርነት ለመቀስቀስ ዝግጅት እየተደረገ ነው። ይሄንን ሁላችሁም የምታውቁት ነው ባለው ሚዲያ መሰረት። ዋና እዚህ ላይ የምጠይቀው ኦቦ ጀዋር አንደኛ ፖለቲካል አናሊሲስ ነው፣ የታወቀ ነው፣ አክቲቪስት ነው፣ ማደረጃት ያውቃል። ከዚህ በፊትም እንዴት ለውጥ እንደመጣ በኢትዮጵያ ሁላችንም እናውቃለን። ይሄንን ነገር እንዴት ነው የሚመለከተው? እንዴት ይሄንን ነገር ለማስቆም ይቻላል? እና ይሄንን በሰፊው ማብራሪያ እንዲሰጥበት ነው የምፈልገው ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በኑሮ ውድነት ህዝቡ እየተሰቃየ ነው ያለው። ከዚሁም ጋራ ሌሎች ነገሮች አሉ፣ ሁላችንም የምናውቀው ነው። በዚህ በኩልስ ይሄንን ነገር እንዴት ለመፍታት ይቻላል? እና በዚህ በአማርኛ ማብራሪያ ለሁሉም ከተሰጠው ሁሉም በዚህ ሚዲያ ላይ ይደርሰዋል የምላለኝ እና በጣም አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ሲደርሳችሁ ደቂቃዋን አታስረዝሙብኝ። 2-3 ጥያቄ ፕሊዝ ቱ ዘ ፖይንት ኖ ኤክስፕላኔሽን። carraa kan argachuudhaan jalqaba carraa kan argachuu kootti baay'ee gammada. So gaaffii lamaan tokkoon qabaa jechuudha Obbo Jawaarii fi egaa akkuma beekamu qabsoo Oromoo keessatti gahee leencaa akka taphate beekamaadha. Kanaaf gaaffiin koo lama, tokkoffaan maal jedha
keessattuu qabsoon uummata Oromoo beekaa faayyuu baay'ee nyaatee jira jechuudha amma yoonaatti. Kanaaf gara fuulduraatti akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti Oromoof jijjiiramni akkamittiin dhufuu danda'a kan jedhu yaada maal qabdaa nuufi kan jedhu sana laachuun barbaada jechuudha xiinxalaa akka siyaasa Oromoo tokkotti. Gaaffiin koo inni lammaffaanii akkuma beekamu gaa mareen gaggeeffamaa jira yeroo ammaa kana mareen KFO'dhaa fi ABO magaalaa Finfinneetti maree gaggeessaa jiru jechuudha odeeffannoo akkasii qabna. Maree kanarraati ati akka xiinxalaa siyaasa Oromoo tokkotti maree kanarraa bu'aa maaltu argamaa kan jedhu sana yookaan jijjiirama maaltu dhufa jettee yaaddaa kan jedhu akka nu laattuuf galatoomuu ulfaata. Daqiiqaa 15 manaa bahuuf deemnaa wanti gaafattanis akka isinii deebi'u yoo barbaaddan gaafii tokko qofa dadda. በቅድሚያ ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። ጀዋርን በዚሁ እድል በመጠቀም አመሰግናለሁ። ስፔሻሊ እስከዛሬ በኦሮሞ የትግል ጉዞ ውስጥ ስላደረግከው ሚና በግሌ አመሰግናለሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ግን ከዚህ በታች ያሉ ከቻልክ ሁሉንም መልስልኝ፣ ካልቻልክ ደግሞ የተወሰኑትን እንድትመልስልኝ እጠይቅሃለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ አንተ እቅድህን አካሄድህን እና ግብህን በተወሰኑ አረፍተ ነገሮች ልታስረዳን ትችላለህ ወይ? አሁን እየተደረገ ባለው ትግል ላይ ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ዊርድ ጥያቄ ሊሆን ይችላል፣ ግን የግሌ ጥያቄ ነው። ይሄን ኮንሲደር አድርጉልኝ። አቶ ጀዋር መሐመድ ፕራይም ሚኒስተር የመሆን እቅድ አለው ወይ ደግሞ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት የመሆን እቅድ አለው? በሌላም በፓርቲ ውስጥ በመቀላቀልም ሆነ በሌላ መንገድ ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ከዚህ ቀደም በነበሩት ትግሎች ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ የኦሮሞ ወጣቶች መስዋዕት ሆነውበታል። ስፔሻሊ አሁን እየተደረገ ባለው ትግል ላይ የኦሮሞ ወጣት በጣም ሳይጎዳና ብዙ ጉዳት ሳይደርስበት ትግሉን ወደ ተፈለገበት ዴስቲኔሽን ልናደርስበት የምንችልበት መንገድ አለ ወይ? አራተኛው ጥያቄ ፋይናል ብዙ ጊዜ አንተን ሶሻል ሚዲያ እከታተላለሁ፣ ስፔሻሊ ፌስቡክ ገጽህን እና አንተ እዛ ላይ የምታደርጋቸውን ግብረ መልሶች ስፔሻሊ የመንግስት አካል የሆነ ነገር መረጃ አሊያም የሆነ መግለጫ ሲያቀርብ አንተ የምታደርገውን ግብረ መልስ እመለከታለሁ እና ወጣቱ ከዚህኛው ምን ይማር ምን ይመልከት የሚል ጥያቄ ያለኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብር። ወጣት ስለሆነ ያዳላውት ቶልቻ ናገባብስ ማሎ ሂንገባብሳ ጋፊንኪያ ጀዋር ኢጀኖ ኦሮሞን biyya Itoophiyaa san keessatti abbaa ta'ee deemuu qaba jedhu dhibbatti si wajjiitti amana. Garuu Itoophiyaan ati duratti yaadduun Itoophiyaa akka Abiy Ahmad wareegama kaleessa uummanni keenya kafale san balfitee har'allee miilitii fi Hayila Sillaasee fa'aa akka waaqaatti ilaaltu san immoo Itoophiyaa leenjisoo diigaa fa'aa Bakar Waaree fa'aa bakka kennitu takka. Kan lammataa mootu hawaasni keenya Arsii Diidaa asallaa irraa kaasee Itayyaan deebisee sirkaan deebisee asii haga Saddiiqaaf Indatootitti rakkoo isaan keessa jiran namni hin dubbatu, rabbummaan haa dubbatu. Uummanni sun nama dubbatuuf illee hin qabu. Gaafa kaleessa Wallaggatti rakkoon sun ta'aa ture nama iyyuuf qaban. Wallaahi har'a wanni uummanni keenya Diidaa keessa jiru an achii dhufee nama dubbatuuf illee hin qabu, rabbummaan nu haa dubbatu. Ati akka nama siyaasaa tokkootitti maal nuun jetta, akkamitti rakkoo san keessaa bahuu dandeenya? Ulfaadhu galatoomne. Ani duraan dursoo lamaa Moogessaatti dhaamsuu barbaada. Akka hiree hoo arge jedhee kananii lamaa Moogessaatti waan jedhu gaafa guyyaan nutti bikkanaa'e gaafa Haacaaluu Hundeessaa bee gaafa Jawaar hidhame addunyaan nutti galabattee ollaallaa gallaallaan caddistee gaafa Abiyyi wajjin dhuftu obboleessa biyyaa waliin gallu kuusin Oromoo ibidda ta'een naguubaa yoon hojjenne jettee gaafa guyyaan nutti dukkanaa'e maaliif caddistee hagaa gaafaan qadaaddattee teechaan jedha takka. Lammaffaan Jawaar dhugaa Haacaaluu haqas ta'ee boru gaafa Rabbi wajjin waan nama baay'ee waan
beektuuf dhugaa isaa nuu baasi guyyaa tokko akka inni itti du'ellee ta'u seenaan isaa nuu haa ta'u isaa fi Abdul Jabbaar Bashir ijoollee akka isaaniitiin qabaate xiqqoo hirriibaa oollafu natti dhaga'ama. Sadaffaa immoo kun yaada kee sadaffaa Itoophiyaa tana sireerra goona gangalattee gadi buuti akka harree dadhabne gaafa kan ka duri ka dhiyoo tanaa kaa caaluu Abdul Jabbaar kan maqaan haa kaasu guyyaa tokkotti naman dheqatti dhabu akka buma goonaa kaleessa wayyaanee jenne iyyine har'a immoo haa caaluu akkanatti qalamaa jira uummanni keenya Itoophiyaan tuni feetu akka Liibiyaa feetu akka Somaaliyaa haa taatu ofirraa dadhabnee jedha galatooma.